To Slovenija mora videti, je bil navdušen poziv misijonarja Danila Lisjaka, s katerim je že četrtič vabil na njegovo že četrto misijonsko postajo ATD Pariš. Potovanje na črno celino je vedno znova vznemirljivo, saj ponuja neskončno paleto spoznanj in eksotičnih doživetij. Tokrat sva potovala s hčerko Melino, ki si je želela začutiti utrip afriškega življenja v kar se da originalnem slogu. Melina je že od mladih nog dalje usposobljena za ravnanje s televizijsko kamero in fotoaparatom, zato je bila odlična pomoč na tokratnem potovanju. Na dan prvakov apostolov svetega Petra in Pavla 29. julija 2019 je bila namreč v Atedah obilna žetev misijonskega poslanstva. V župniji ATD Pariš, ki je zacvetela v veliki meri po zaslugi slovenskih dobrotnikov, je prejelo zakrament svete birme kar 540 navdušenih mladeničev. Za povprečnega Evropejca je tovrsten dogodek nekaj povsem nepojmljivega. Medtem ko razvita zahodnjaška družba posiljuje prebivalstvo z nesmiselnimi razpravami o sovražnem govoru, ne zavedajoč se svojih korenin, organizira razčlovečene maškarade ponosa in z izdatno financiranimi nevladnimi organizacijami ustvarja dolgočasno multikulti generacijo, je v Afriki življenja v izobilju. Do nedavnega je bila obrobna vasica Atede v bližini ugandskega mesta Gulu skorajda nepomembna goruča slamnjač, naselij družinskih klanov, kjer si vsak skrben gospodar postavi okroglo hišico iz blata s slamnato streho, v kateri je dovolj prostora za ducat otrok. Ob hišici se pri premožnejših najde še kokošnjak, prašičji hlev ali ob drevesu privezana koza.
Po zaslugi misionarjev iz Don Boskovega reda salezijancev, ker je imel ključno vlogo slovenski misionar Danilo Lisjak in ob izdatni podpori slovenskih darovalcev in prostovoljcev, je nastala v Atedah vzorna župnija z 20 podružnicami, ki daje poroštvo urejenosti kraja in bogate duhovne sadove. Celotna župnija šteje okrog 25.000 vernikov, od tega je najmanj 5.000 osnovnošolcev, ki dajejo skupnosti živahnost in vedrino. Preprosti domačini, katerim čas ne pomeni denar, pač pa življenje, so postali pričevalci največjih vrednot, katere so požrtvovalni misionarji za ceno premnogih življenj zasejali na plodna tla. Tako se življenjska moč, osmišljena z evangelijskimi vrednotami, prenaša na mlajše rodove. Njihova razigranost, veselje do življenja in navdušenje o bogoslužnih dejavnostih so vsekakor zavidanja vredna zapuščina kulture domorodskih plemen. Čeprav se v večjih krajih že čuti vpliv potrošniške miselnosti, ostaja njihova duša afriško razigrana in nepokvarjena. Drugače je v manjših naseljih ali podružnicah, kjer se je časovni stroj ustavil nekaj stoletij pred nami. Tu je še mogoče slišati enostavne ljudske melodije ob spremljavi doma izdelanih inštrumentov in okusiti gostoljubje najskromnejših pred pohlepom sodobnega sveta obvarovanih duš. Po nedeljski maši, ki je niso deležni vsako nedeljo, radi pripravijo skromno pogostitev. Zelo so počaščeni, če lahko svoje dobrote ponudijo belemu človeku, do katerega gojijo svojevrsten spoštljiv odnos. Morebiti je to rahlo upanje po materialnih dobrinah, ki prihajajo iz razvitega sveta, ali morda duhovno bogatstvo, ki je v zahodnjaški družbi izgubilo svoje mesto. Če pogledamo z nekoliko poduhovljenimi očmi, je vse to nedvomno nagrada za prizadevno delo današnjih misionarjev in najlepša zahvala pionirju ponilskih misijonov Ignaciju Knobleharju iz Škocjana na Dolenjskem, ki je prvi ponesel Božjo besedo med preprosta ljudstva centralne Afrike, živeča vzdolž obale Belega Nila. Namen tokratnega obiska Afrike v Knobleharjevem letu je bil namreč prav obuditev spomina na slovenskega misionarja, ki je po vzgledu Friderika Barege ponesel misijonski ogenj na skrivnostno črno celino. Tukaj gor, približno 400 km, kjer je Viktorija jezero, so Indijci pred enimi 30 leti, a še več, postavili spomenik Gandhiju in v to najdaljšo reko sveta stresli posmrtne ostanke pepel Gandhija. Mi ne bomo tega storili, ker je bila Božja volja s Knobleharjem in tudi njegovim naslednikom, svetim Danielom Koboniju, čisto drugačna. Zanima nas vstajenje, ne pa pepel v grobu. The first Catholic missionaries, they took making contacts with the people from the Malta island, and they got to know what is here in the interior of Africa. Claudio Ptolomeo made an hypothesis about the Nile, the source of the Nile, coming from
a kind of mountain. The hypothesis was about the mountain of the moon, the Rwenzori he talked about. So the English and the Germans, they came with the idea to explore this source of the Nile. Mi smo tukaj na začetkih Nila. Te začetke je Knoblechar tudi sanjal, pa zaradi brzic v tukajšnjem Nilu 30 km nižje od nas, smo na višini 600 metrov, 80 km od Albertovega jezera. In Knoblechar je sanjal, on je celo vedel, po sužnjih, ki jih je odkupil, so mu tile fantje povedali o jeziku, etnološke, vse stvari je z njih zvedel, ki jih je odkupil, jih je osvobodil. In tile fantje so mu tudi povedali, da Nil ne izvira, ampak Nil prihaja ven iz jezera. Čeprav je bilo osnovno poslanstvo iznajdljivega in radovednega Ignacija Knoblecharja, slovenskega rodu, oznanjevanje Božje besede, je enako pomembno njegovo raziskovalno delo, s katerim si je pridobil ugled med cerkveno hierarhijo, raziskovalci, znanstveniki in nenazadnje vzbudil zanimanje na samem Dunajskem dvoru, ki je posledično izdatno podpiral njegovo poslanstvo. V takratnem času je veljal za najboljšega poznavalca Nila in ljudstev, ki so tam živela. Vendar pot do izvrševanja njegovega poslanstva še zdaleč ni bila enostavna in samoumevna. Po navdušenju, ki je mladega Ignacija prevzelo ob srečanju z njegovim vzornikom, slovenskim misionarjem med kanadskimi indijanci Friderikom Barago, se je še bolj posvetil učenju tujih jezikov. K temu ga je gnala njegova nadarjenost in želja po opravljanju misijonskega poslanstva. Toda cerkvena hierarhija je bila dolgo časa gluha za njegove želje. Medtem ko je v Rimu 2 leti čakal na sprejem v papeško kongregacijo za širjenje vere, si je izprosil dovoljenje za poslušanje predavanj iz medicine in biologije, kar mu je kasneje nadvse koristilo. Za učenje jezikov pa je nadarjenega mladeniča vzel pod okrilje kardinal Mezzofanti, ki je slovel po znanju vsaj 70 jezikov in narečij. Po sprejemu na papeško univerzo se je poleg teološkega študija učil naravoslovja, matematike, astronomije, medicine in risanja. Torej vsega, kar je mladi raziskovalec in misionar neobhodno potreboval. V duhovnika je bil posvečen 14. marca 1845. Kmalu potem je svoje znanje nadgradil še z doktoratom. Leta 1846 je bil ustanovljen vikariat za osrednjo Afriko in tako je Ignacij Knoblechar v družbi še 2 misionarjev odpotoval na prvo misijonsko poslanstvo v centralno Afriko. Misionarji so si zastavili izredno težko nalogo spreobračanja črncev v krščansko vero v Južnem Sudanu, ki je bil takrat pod turško-egiptovskimi oblastniki in izrazito muslimanski. Kljub vsemu jim je leta 1848 uspelo v sudanskem glavnem mestu Kartumu na obrežju Belega Nila postaviti misijonsko postojanko. Toda zaradi množične prevlade islama je bilo širjenje krščanstva zelo težavno in nevarno. The missionaries at the same time, especially Comboni and Knoblechar, young people at their time, they said, no, we are bringing the gospel, we are bringing evangelization to Africa. In 1870, 75, 76, and so, they are already thinking like this. So we are going to Africa, bring the gospel, we are the same. And if we don't go, if we die, we are going to make them continue the mission. This mission, with a lot of difficulty coming here to Africa, and also fighting the forces, because the people, the Arabs wanted to continue with slave trade. It was nice, it was good to have slaves, to have riches, to get this, but so they had to fight this, but also there were diseases they were fighting. So black fever, and then, the Spanish fever, malaria.
and very simple wounds, maybe in their leg. Remember, penicillin was just discovered, recent. Was nothing. It was not even there to heal, to cure. V Sudanu je bila takrat zelo razširjena trgovina s sužnji, s katero so se ukvarjali predvsem Arabci, pa tudi številni Evropejci. Črni ljudje so takrat v očeh trgovcev veljali za človeška bitja brez duše. Knoblehar se je temu postavil odločno po robu in številne sužnje osvobodil, s tem, da jih je odkupil pri trgovcih in jim dal prostost. To je pri domačinih vzbudilo veliko naklonjenost. Številni osvobojeni sužnji so sprejeli krščansko vero in postali oznanjevalci evangelija med domačim prebivalstvom. Knobleharjev boj zoper trgovino sužnji je veliko prispeval k dokončni prepovedi te sramotne dejavnosti. Verjetno Slovenija premalo poznamo knobleharje. Jaz sem letos v maju prehiteval dneve, ko sem z užitkom bral Šmarnice gospe Berte Golob. Ime tega zanimivega človeka poznam jaz že iz otroštva. Potem je utonil v pozabo, potem je prišla neka visoka obletnica in bila sem nagovorjena, če napišem Šmarnice o tem našem velikem Slovencu, Dolencu. Jaz sem to obljubila in napisala in je bilo, kakor je bilo. Ljubljanski list poroča, kdo prihaja na obisk. Kranjski rojak, spoštovani misionar Knoblehar. Neutrudljivi gospod je zelo zagorel, pišejo Kmetijske novice, kar se njegovi turški obleki dobro poda. Pač Abuna je ves čas oblečen po drugačni modi, s turbanom na glavi in v široki, dolgi, rdeči halji. Brada mu sega že do pasu. Zgodnja Danica piše, da bo do smrti ostal v Afriki. Poslušali pa bi ga lahko ure in ure. In kaj vse je misionar prinesel s seboj za muzejsko zbirko v Ljubljani in na Dunaju? Zapestnice, glavnike, glasbila, rogove, kože, loke, puščice, meče, oblačila. V Ljubljani najprej obišče svojega prvega dobrotnika, škofa Wolfa, potem še nekdanje profesorje, sošolce in prijatelje. Slikarju Mateju Langusu pripade čast, da ga portretira. Jaz nimam nobenega znanja o Afriki, jaz samo to vem po pripovedovanju, da je Afrika vroča, pa da tam živijo črni ljudje. Pa prvega črnca sem spoznala jaz v Kranju, ne v Afriki, nato je pa padel Knoblehar v to črno Afriko. Velika reka in želja po izpolnjevanju misijonskega poslanstva sta mladega misionarja in raziskovalca gnala naprej proti jugu. V Kartumu je najel ladjo skupaj s posadko in odplul proti ekvatorju. Na poti je spoznaval različna ljudstva in se učil njihovih jezikov. Ko so domačini spoznali, da njegovi obiski niso namenjeni trgovanju sužnji, so ga sprejemali z velikim zaupanjem. Na jugu Sudana je živelo prijazno ljudstvo Baricev in Knoblehar se je dogovoril, da na njihovem ozemlju postavi prvo misijonsko postajo Gondokoro. Od misijona so imeli domačini tudi praktične koristi, saj so se zatekali po pomoč v času lakote ter ob dobrih letinah prejemali nasvete za shranjevanje hrane za slabe čase. Žrtev teh prvih misionarjev s Knobleharjem, Rilkom, Vinkom, ki so v teh misijonih od Gondokora, Svetega križa do Kartuma in še kje drugje, Elobeja kasneje, orali Odino, misijonsko ledino, nam pripoveduje novo zgodbo in novo zgodovino Ponilja. Med plovbo po Nilu je Knoblehar pozorno spremljal življenjske navade domačinov in vse skrbno zapisoval v svoj dnevnik, kateremu je prilagal tudi skrbno izdelane risbe. 16. januarja 1850 so pripluli do najjužnejše točke na tej poti, v bližini 606 metrov visoke vzpetine Logovik, kamor se je Knoblehar povzpel in vklesal svoje ime. Ponatis tega potovanja je v Evropi naletel na veliko zanimanje strokovne in laične javnosti.
Knoblehar se je zavedal, da za nadaljevanje misijonskega delovanja potrebuje tako materialno kot tudi duhovno podporo. Zato je odpotoval v Evropo iskat prepotrebno materialno pomoč in nove sodelavce. V krajih, ki jih je obiskal, so ljudje podprli misijonsko delo. Na njegovo vabilo v misijone se je odzvalo tudi 5 duhovnikov in 3 obrtniki. Slovenskega misionarja je sprejel celo cesar Franc Jožef I. mu pozorno prisluhnil in prevzel pokroviteljstvo nad misijonom. Za njegovo raziskovalno delo se je zanimala tudi Dunajska akademija znanosti in mu omogočila nakup najsodobnejših merilnih naprav. Odpotoval je tudi v Rim, kjer pa ga je čakal hladen sprejem pri kardinalu Franconiju, ki mu je povedal, da kongregacija ne bo več podpirala misijona. Sledila je avdienca pri papežu Piju IX., ki je pozorno prisluhnil njegovemu poročilu in ga imenoval za prvega apostolskega provikarja. S tem je bil misijon rešen. Ko se je Ignacij Knoblehar vrnil v Kartum, okrepljen z novimi sodelavci, si je bilo potrebno priskrbeti prevozno sredstvo za uspešno nadaljevanje začetega dela. Zato je kupil ladjo jadrnico, prilagojeno za rečno plovbo. Ob blagoslovu jo je poimenoval Jutranja zvezda. Misijonsko delo je dobro napredovalo, žal ne brez žrtev. Med belci je namreč neusmiljeno kosila smrtonosna mrzlica. V 11 letih je bilo v Južnem Sudanu že 22 duhovniških grobov in veliko grobov drugih svetnih sodelavcev. Knoblehar se je 10 let uspešno izogibal tej nevarni bolezni. To mu je omogočalo, da je postavil misijonsko delovanje na prave tirnice. Naporno življenje pa mu je počasi zrahljalo zdravje in pokazali so se prvi znaki bolezni. Odločil se je za povratek v Evropo, kjer bi si utrdil zdravje. V Rimu naj bi se tudi dogovoril o prihodnosti afriškega misijona. Za svojega namestnika je postavil misionarja Mateja Kirchnerja in odpotoval. V Kairu, kjer se je ločil od Nila, je bolezen že hudo napredovala. V Aleksandriji se je vkrcal na parnik, vendar je moral zaradi bolezni izstopiti že v Neaplju, kjer so ga do njegove smrti oskrbovali redovniki avguštinci. Pred njegovim odhodom iz Afrike so bile vse 3 misijonske postaje dobro zasedene z duhovniki in svetnimi sodelavci, ki pa jih je neusmiljeno kosila smrt. Leta 1863 je prišel Knobleharjev misijon pod upravo apostolskega delegata za Egipt in misijonsko delo v Sudanu je nazadovalo. Lepši časi za misijon so nastopili, ko je leta 1877 vodenje prevzel italijanski misionar škof sveti Daniel Comboni, ki je svojega gorečega in učenega predhodnika Knobleharja zelo cenil in spoštoval. Žal je tudi on umrl zaradi takrat neozdravljive mrzlice. Now when they planted the church here, how did they do this? So they used the local people who were meeting one another, and they knew the language. The people from the south coming here, they knew the language of the people here. And they also spoke some English a bit. So they started working to do some translation. Now the Comboni missionaries who picked the translators from the south sooner discovered that the translators from the south who came here to this place, they were also the agents of the Arab slavers so when they saw the people not very happy, immediately they left. V času delovanja italijanskega misionarja Daniela Combonija je po zaslugi dobre organiziranosti in pomoči iz Evrope misijonska dejavnost doživela pravi razcvet in se širila na ozemlja bližnjih centralnoafriških držav. In Uganda, when the church was planted, the strength of the church then immediately produced the first 22 martyrs. Unbelievable. People who just became Christians in 2 years. And the king of Buganda, he forced them
to the practice of immorality that was introduced by the slave traders in Buganda, and they started fighting the King Mutesa of Buganda. So King Mutesa united with the British, Major Macdonald, who had just come back from India after defeating the Indians. There was this introduction of immorality, and these first Christians, they said, no, the king, we are not practicing. Like in the book of the Maccabees. This is forbidden by Jesus Christ. We are not doing it. So they refused. And so they were killed. Zdaj smo v svetišču, ki je zaznamovan z mučeništvom Karla Lwange in njegovih sonarodnjakov, ugandskih mučencev. Danilo, tudi v slovenski cerkvi slišimo za svetnike, za ugandske mučence, torej so pomembni za vesoljno cerkev, ne le Ugando. Prav gotovo. Mučenci je vedno tisti, ki pričuje od rimskih časov naprej, prvih časov krščanstva in tudi tukaj. Glejte, tukaj je srce ugandskega človeka. Zaradi pomankanja duhovnikov so pomembno delo opravljali in še vedno opravljajo katehisti. The catechists here in northern Uganda, they are different than the catechists in Europe, different than the catechists, because they are like priests, they do everything, except they don't say the Mass. They do everything, administration of the chapel and teaching catechumens, going on to spread the faith and so on, always there. In the recent war in northern Uganda between the government of Uganda and the rebels for 20 years, the government, military government did not want the priests to be with the local people. So the catechists took over the missions. They were going on with the missions. When the people died, the priests were not there. They were the catechists talking to the bereaved family, said, consoling the people, comforting, praying with the people, and bringing sacraments to the people from the priest. Even the lay people themselves now taking up the mission themselves, talking to the people, telling people about the faith, and talking people also to marry in the church, the wedding. They prepare everything. Toda širjenje evangelijskega sporočila je zahtevalo številne žrtve in zdi se, da bogati sadovi rastejo prav iz krvi mučencev. In 1918, here in this place, Paimol, in this very area, the house of the catechumens who were coming, and they were studying there on the rock, they learning the Our Father who art in heaven, learning all the prayers for 1 year. Then the priest took them from here to Kitgum. And then after 2 years in Kitgum, they became baptized, they became confirmed, and immediately these two catechists who began, Acholi catechists, Daudi Okello and Gildo Erwa, came to the priest in November 1917.
they asked the parish priest of this area, Father Cesare Gambaretto, saying, look here, we heard that the catechist you sent to Paimol, he died of hunger, he died of fever. So who is going to replace him? Then the priest told him, I don't know. The place also, because the people are not very happy. The British is introducing the new rule. They are taking away their chiefs. So if I send you there, they will think I am like the British, and so they may kill you. Father, why are you fearing? If they kill us, we go to heaven. You said no. Mary is there. Jesus is there. So very surprising. Daudi was just only 16 years. Gildo just about 14 years. They came here to this place. The catechist brought them here, took them to the chief. The chief welcomed them. When he welcomed them, he said, you stay here. You belong to the good Mono. Mono in Acholi means the white man. Yeah. You belong to Mono Khartoum, so you are welcome. Because they made the distinction between three white people. Mono Khartoum, the Catholic missionaries from Verona, and then Mono Ingereza, the English colonial administrators who made them pay tax, who made them work very hard on the road, who made them yes. And then the third one, Mono Abbas, the slavers, the one who took them, they brought them to carry things and made them slaves, and they never came back home. So when they came here in October 1918, they were killed. The witch doctors said, these are the people who bring the new religion, and this new religion first is going to bring the more white people to send away our kings. And secondly, this new religion is making our jock angry. So this new religion of Christianity, it is taking away the people from the jock. So they say, you must kill them. Then the two catechists say, no, our religion is good. It is, you will see, it is helping you instead, not killing anybody, not bringing disease. They said, you see, they are confessing that they are bringing the new religion, that they are teaching the new religion. We heard them teaching our Father in heaven. They speared Daudi first, and then after Gildo, who was very young, they want to spare him. They said, this is useless. He said, you don't kill me. If you don't kill me, I am going to continue to teach the religion. So they killed also Daudi, Gildo. It is the blood of these martyrs that have really become a big seed for the whole of Africa.
when the two first catechists, Davide Okello and Gildo Erwa, became beatified by Saint John Paul II, the Pope, in 2002 in Rome, we decided to build a shrine to these martyrs in this place where they were killed. And this place where the people gave me land here, you can see, is 21 acres of land. And so I started building, first putting the altar there, where on the rock, that rock, they were teaching Our Father in Heaven. So this place, since 1926, when the bodies of the two catechists were taken from here to Kitgum, because they were killed in 1918. So the bodies was abandoned by the people. The people were angry why they were killed. The bones remained there for 8 years. And so the priest came around to visit the area, and he took the bones from here. That house which we built there is on the tomb, actually, yes, where the bodies were lying. And so we, the priest took the bones to Kitgum, which was the main mission. Kitgum is 78 kilometers from here. So the people here changed the name of the place from Palamoko to Wipolo. Wipolo meaning in heaven. This is heaven. This is to stay in heaven. Because the catechist taught on that rock, Our Father in Heaven. We praise the martyrs. We praise Gaudi and Gedon, our ancestors in faith. So we decided to build here a place, because people came here to pray by themselves, even when the priest did not come. And many people around the tomb of the two, we found many bones, because there are many people buried there. They die from that side, they die from that side. They said, you take me to heaven. And so their children came, buried them here. Now the way we built here, the shrine, and the way we want to build it, we want to show the light of Christ highest. And the people call it Wipolo, Wipolo. But this is something special. This is something special. Not everybody has this special inspiration and zeal to continue. And if we don't open our eyes, we cannot see. We must open our eyes to see, to read, to get curious, to know what it is, where we come from, the roots. This is very, very important, and this is the foundation, I think, of this new African continent. And so I am happy to see even now some missionaries from Uganda going to South Africa, going to Australia, going to Europe. This is important, yes, because it is an exchange of the culture of Christianity. It's very important, and this is the mind of Jesus Christ.
Tudi v Atedah, obrobni ugandski vasici na planoti blizu mesta Gulu, je bila ob prihodu misionarja Danila Lisjaka razpadajoča cerkev iz Kombonijevih časov. Danes na tem mestu stoji nov misijon in izredno živahna župnija Atede Pariš. Veliko zaslugo za obstoječe stanje ima slovenski misionar Danilo Lisjak iz vasi Saksit v Dornberški župniji. Sicer je to njegov že 4. misijon v različnih državah na afriških tleh. Zaveden slovenski misionar Danilo na vsakem misijonu s pomočjo dobrotnikov iz Slovenije pusti tudi vidne in pomembne sledove. To je odraz vrednot, iz katerih izhaja slovenski narod. In danes imamo cvetoče misijone, kjer je evangelizacija v teku naraščanja, torej se poglablja vera, ne? To oni rabijo tudi, potrebujejo stoletja, da bodo prišli na eno višino spoznanja Boga, eno duhovno globino, katero se jim na začetki posredovali in posredujemo misionarji. Hvala Bogu res za Knobleharja. In sem prav vesel, da sem kot slovenski misionar tukaj na začetkih Nila skupaj z dobrotniki Slovenije pustil sledi, zadnje sledi Knobleharja in vse svoje delo, tudi naš misijon v Atede, posvetil Knobleharju. V oltar pa postavil cvet dolenjske duhovnosti, slovenske duhovnosti, relikvije blaženja Lojzeta Grozdeta. Torej kraj, kjer bo ostal spomin na Knobleharja, na Lojzeta Grozdeta. Malo slovenskega ponosa zaslužimo, ker je ta misijon bil zgrajen in se še gradi po dobroti Slovenije. Pohnovnej. Poleg na novo postavljenih misijonskih bivalnih in gospodarskih objektov je bila na novo zgrajena cerkev svetega Petra in Pavla z oltarno sliko, ki je kopija slike slovenskega slikarja Lojzeta Čemažerja v Dornberški cerkvi. Italijanski sobrat Gianni je prevzel gradnjo in skrbništvo nad srednjo šolo z internatom. Zrasla je tudi nova osnovna šola. Denarna sredstva za izgradnjo so zbrani slovenski otroci v Trikraljevski akciji 2018. Torej, slovenski otroci so zgradili šolo svojim vrstnikom v Ugandi. Zdajle se nahajamo na gradbišču nove osnovne šole Atede. Stara šola je tik ob cerkvi in smo morali iti v ta projekt, ki je dar slovenskih otrok, dar slovenskih kolednikov, misijonske trikraljevske akcije. In ko vidite to delo za nami, to je nastalo zdaj v enem letu. Vodenje izgradnje in skrbništvo je seveda prevzel misionar Danilo, ki ima že zbrane šivalne in pletilne stroje za dekliško poklicno šolo. Za menoj vidite skrbno pripravljene palete, polne šivilnih strojev in pletilnih strojev tudi, ki grejo na sever Ugande, v naš misijon Atede, kjer bomo začeli in že gradimo poklicni center, predvsem za dekleta in otroke. V sklopu misijona na mestu, kjer je bila stara osnovna šola, raste iz temeljev zdravstveni dom s sobami za nujno medicinsko pomoč in porodnišnico.
S tem bo misijon v Atedah zaokrožena celota, ki bo poleg pastoralnega poslanstva vključevala še vzgojno-izobraževalni del z osnovno in srednjo šolo, internatom, poklicno šolo za šivilje in malo bolnišnico. Bolnišnico bodo oskrbovale sestre iz Južne Koreje, ki v neposredni bližini gradijo novo sestrsko hišo in dekliško šolo. The house is a formation house. Formation house means we need the African sister, Uganda sister. So we accept the young girls. So we have 2 young girls. They become our sister, hopefully, and we pray. So this is a temporary. Our young girls stay here, but actually their house is there. This is for sisters. The house is for the local formation house. Yes. So this is our first house in Uganda. Fathers invited us to work together for the people here. Sicer pa Afrika vsebuje še nešteta naravna bogatstva, ki dajejo poroštvo ohranitvi civilizacije, tudi takrat, ko se bo potrošniško pohlepna družba pogreznila v brezna nenasitne dobičkonosnosti. Za to vrstno spoznanje je dovolj že kratek obisk enega od naravnih parkov, kjer gospoduje prvobitni gospodar in se človeška duša spočije ob lepotah stvarstva. Lepote so naravni regulator, ki so za vse udeležence obdane z nevarnostmi in tveganji, ki v svoji prvobitnosti vzpostavljajo nedokončani življenjski ciklus.